ผันมาซาหังตัวนี้หุ่นไปเสียดิ่งต้อมจิขัดองเกนมาสันยังไงนะมาเด้อเดนเจียงนะเบียกสัมนาลาปะมงเงินองมาไกดิ่งZBC จันนี่เล่ซ้อมกว่าเล่กุกมาเด้มีเดียเตนจง ready sign นักก็สักคนละตัวนี้เปียนุงตุ้มสักดิ่งเป็นต่างมองตองฮีก็คือว่าเจียงนะคุกดินทุ่งเงินนาเสียทอเลนทั้งเงินนะองมาไกสักดิ่งฮีตัวนี้ฮิตงะก็คุบจงเกี่ยวไทยนะอามันสุมพิหันทดนาองในสักดิ่งดิคอนเตสุมพิดองดิ่งนะนักกีกินข้าวรุ่นลามอ่ะเดินจังนักกีกินเกลเล็กกันองซ้ำเจ้าดิ่งไกจังนะสับกุลดิ่งดิคอนเตนูเลนูนุ่งอาปาเตนี่เล็กสองสางเต็งอันหลัง3 ปีเลยจะปีเกงะเต้นมันวัวจีดานะปีเกงะเต้นสุมพิดองดิ่งนักเรดี้สักคนละแต่คือว่าจังนะสุมพิยามนาเป็นประคุมไม่นะองในสักดิ่งฮีแต่จังนะลาปอให้ดิ่งแต่คือว่าจังนะเสียไปนะหุ่นองจังดิ่งบาตังเปลี่ยนสักดิ่งเป็นเสียหางอีเห็นนะให้ตั้งเสียไปลายเสียงเท่าเตอร์นะลูกอเลียนเกียรติอันเอลซ้อมลีปานินะซ้อมลีและเกียรติเวกเป็นองซิมสุกแล้วนึกไงมั้งโอเคลูกอเลียนเกียรติอันเอลซ้อมลีทุลูเป็นไจรัสตันูเล่เจสุปวนอลองนุเมตุยลีกาลขดาเจสุฮงเจียกิกเจียงินอามาฮงเจียกิกดิ่งงากินอมนิโลอุอหิมันินมีเตนันวมมาอุฮีตัวลายตะกินกิขบนาอินอุกปีไจรัสอากิจิมีขัดฮงไปอินเจสุเคปุงะฮงคุกดินาอามาอินะอไปนาดิ่งอินอทุมฮีบางอย่างยามจีเล่กุมซ้อมเล่นนี่อภาตนูขัดอันในสุนเป็นอาจีนาอินสิเด็กตักฮีเจสุจงตัวอินจวนดิ่งอินอไปลายตะกินมีฮอนปีเตอินจุยอินอันในจิบอุฮีตัวลายตะกินกุมซ้อมเล่นนี่ตุงต้นตุงสิลวงนัดนาเวอินอันในเข้มเปียวเสียวันเตเจียร์นาอินอาจัดหางอินกว่ามาอินอดัมสักโจลนุเมยขัดมีฮอนเตละกะเจสุนัวฮงไปอินเจสุปวนมงเตบลองสิมิถ้าขัดอินอาศิลวงอากังปะฮีตัวเจียงอินเจสุอินกว่าอินฮงลองในหิวเฮียมจีอินกว่ามาอินฮงลองอิงอาจิโลเจียงอินปีตาอินตัวเปามีเข้มเปวินนังฮงจีอินฮงเนจิบุฮีอาจิฮีอาฮีจงอินเจสุอินกระสุงปันินวางเล็ดนาอไปเขียดลำตักพอกกะหิมันินมีขัดอินฮงลองฮีอาจิฮีนุเมอินอามาอากิพอกนาทูอาเทเจียงอินอาลิงซาอินฮงไปอินเจสุมายะฮงบกาเจสุอลอนนาทูเลอามาอดัมปะนาทูเต็งตัวลายะเอามีเข้มเปอุซากินเจสุเกียงะอปุลาคีตัวเจียงอินเจสุอินนุเมนูเกียงะกัตนูโอนาอุนาอินนังฮงดำสักโจฮีลุงนวมินลุงนวมตะกินนัจเจอินอาจิฮีอิสิมเขียดลายสันทตุงตอนอีเบียกประสิทธิ์มิมาร์กิมทุพังเปตาเฮนโอเคมังเงือดักตาขัดมินะตุนยาดิ่งนะหมายทั้งหมดนะมาเด้ฮีZSC ปอร์ปียกงคัดเวกิขบนาฮีให้เกเลกงคัดเวกิขบกิกนาฮีอาชีน้องหมดแล้วมั้งอินกลุ่มนี่กลุ่มทุมอากิคอมเราว่าตุนยังกิคอมขาน้องหมดเลยสองดิ้งเวลาครั้งเราเต้นไม่องเปียกสักวันมั้งโอเคเอพินาโตนามินเล่นาอมนาองเกนเวอกามินเป็นยังคันดิมเฮนะตาหนาอมิงพิตักงากงจินนาคันนี้เด็กตักพัตาอะไรนุดิมลุงดำเมตเล่ฮิตังเอาอมสวกดิ้งอ่างอ๋อกตาป้าเป็นนัทยุตามเรียนสอมังปาตาเรียนสอมังฮีอ๋ออะไรนุดิมลุงดำมาไม่นงกิขบเทมั้งกว่าแต่อะไรเต้โอเคนามินองเทโลตั้มพิมเวเวเดียจามอ
นามินโตน้องไปนาโตองกิเกนเอาเลย Kay kamin pen Rebecca havung hina osi pana lakirem bayang pai mo. ตัวเจียงตัวเจียงอากิสามพร้อมลายต่ำหาวุงเป็นอนุงับประมังทรงเมนะโมอีปอร์เปียฮิเบียกินอาเป็นองกิขบจีรนาวไอทรงเงินเบียกินลุยเป็นอามาวอินเตกมาชินิโมฮิอิตุนาอิตุผาเตอตัมโซซงอามาวอินกวนยังเปียกเขียทีนะออสเตรเลียตุมากุมนี่ลายของเงินองเลนสันโมอินตุนีอปาตาวเดนเจอปาตงทุรองกิงนี่นะองกิขบกิเทมันนักไปตั้งลงดำเดนประมังอินจีนะตุนีองกิขบทักเด็กก็เทลุนตัมเสียเลจีนะอะไรเทวายะเรเบคาฮาวงอิเทหังเป็นอีปอเปียงตุจังฮิเตกัวเลจีเทกิขลังจิกงกันนะเฮมะแค่อาซามะลุงนะเมเก๋กามินทางเช่นเดียวนะออสเตรเลียปนังไปเฮงกาลนี้ของพระไตรเตะนัทเทจงอมนุษย์นะกาอูเป็นนี่ดังนี้กอลกามะปาสตาเลียนขันดาลีนี่นะออสเตรเลียจงอัตปาปอลเปียจะทางเส้นมังแต่มินตัวตะกะโซมีเอดเวนติสอันนั้นมิงเอเลยปัดดูลุงดำมาไหมเสียมังเตจงมั้งเดี๋ยวน่ะเสียดาวเตจงนี่นะนักกิจเทเปียวมาไงลุงดำไม่นองพักเทมั้งน่ะฮิตเงเป็นนังอาริงินะน่ะอินมาฮิไปลุงดำไม่ปัดดูอันนงละมะนามินอุตะเก็เป็นกำมินปีจินเด็กตัวหินะเยอรมนีปนองไปเองมาเลเซียrefugee และ asylum seeker ไว้ต้องเก็บใส่ research boarding คันนี้ส่งมาเลียมดิ่งอ่างไปตรงดำไม่เลยแล้วพอพี่เละ Adventist Adventist sama mo Credential Adventist ปนองไปลุงดำมาไหมตวงนวายแค่เปิดตะปันของกัวจอบปิ้งเห็นนะมั้งเอกมินเบลดาร์สันขวลฮิตงาเบลมองเกเรียมิงกอลกาไมเลเบลเทดิมมาลีน้องตุ้นจะสอดเฮียสอดกุมนิวาลเดลพอพี่เละที่มาเลียเบลแกเลเซียโอเคลุงดำมาไหมตัวนี้อิมีปีสปีเต็งมาเด้โอเคอาซามะฮัลโหลแฮปปี้สวัสดิ์แฮปปี้สวัสดิ์กี่องเทจงตำนุจินองเทไหนเราส่งคนขัดนอมมอกันนะก็เลยนูเบลกลุ่มนี่ของพระปานี่เนี่ยกามินเป็นว่าสีมังสิแล้วจินเทกิมเป็นนั่นแต่เห็นนะตาลีนี่นะเดี๋ยวนะอามายาเรเบคก้าหาวงเป็นกัตนูเอาเป็นฮีเราแต่งกิจเดียมโอเคลุงดำมาไหมแหละมาประมังเห็นประมังแต่อัฐิงี้โลอัฐิงี้เต้นคนองล้ำแบบว่าแล้วอัฐิงี้เต้นก็แต่งล้ำหลงเงินดิหนึ่งตัวเล็กไทยไก่คิดว่าจะบังมาเกนด้านด้านหนึ่งไทยโลบอลของน้ำมันเลยไทยโลเต้นคนองล้ำแบบว่าแล้วประมังเห็นประมังเป็นบอลลุงละมาส่งอิมวันมาไม่ส่วนมาโมฮินะบอลลุงสิอมเปลเลยออสเตรเลียตุนคิดหางประมังมาฮินะมาอมสุงอาซงปอร์ปีนะโซมิลิของกิเฮอร์ดิงเจงประมังมาคิดตั้งตุนีดงเจงเป็นฮิตมานองไก่ตะไคของจิจินั่นเบลงเทครั้งเห็นมาเด้อังเอ็นเป็นนองไก่อังซาจงเห็นประมังมากิก่อนล้อเด่นปอร์ปีมีขนาดกิไงสุนเด่นลาฮินะตุนีอิดินสังนาหางเป็นแรงนาฮิมานาคิดิงเฮียดังเตจงมาเด้แรงนาฮิมานาคิดิงสักฮิโลอินะมาเด้โกองเทยนวมโนจงมาเด้ฮิตงอินเตกนาฮินาวองเกนนัวมาองดิงสักฮิจงจิจงองเกนนัวเป็นไงมั้งแต่เจ้ากินายะตัวงเตะขวดเตะจงเห็นนักไปตักกินลุงดำองกิขบปีแต่จงลุงดำเป็นไงมั้งลุงดำเป็นไงจีฮิเป็นฮิปอร์เปียนองกิขบนาหางวินะนาวายเข้มเปรีเสิร์ชบอร์ดนาเตะจงเห็นนักเจ้ากินนาดิงเตะจงตัวปานนะองเกมเงียเห็นเอาจีปันนะทุพังไปยังไงก็เกนเทจะขนาดบางอมลายเฮียมจีเลยก็ฮิเซตเอซีเตเป็นปัสยันทุพาตัวจีเดียมลุงซิมก้อยชิบังในโลยนะตัวรันมาจงมีวาสได้เจียมไงโลนักเรียนแต่เขาเงินองโฮปีเบียเขียมเมาเทครั้งนี้นะ
thì là câu công ít biển wa thì bằng công chiêu lệ ông welcome mà mai ta chỉ ông thấy sao còn là bao hi por bị tên ông đệ cái ta cái chuyện năng ấy xuất sắc hết cái là ông yên mà ông ngài mà nông cái khâu bộ lùng đâm mà hiểu chỉ ông thấy sao còn chỉ toàn gen tiếng nói mình mà ok tôi nạp pa mong lang mà cái sắc hèn là ta cái giá trị hơn thế aban nên azom to ni mà anh ấy gọi điện là mình tụi mình phản anh ấy khó nhỉ ilung nuam Giêsu ngoan lem amma hong gen bang lem amma hong chu jiang na ngoan lem tàu ba hong si na thế lem Giêsu Giêsu gen ca ngoan hi to pamaya kiam na ni minta na bang le na le ukzo na to kidima nisim na isim kanun ta na te ong chung kem ka biabu to papasian tuni in ching mauna kamong ngai nai lo na sabat siang thong ni te amu thei bek tham lo na to pa na ta te in jang thein nang ma biak piang na te ki pan thei kai mani na lungdam hi ong to pa namai no kong kun piu mo na khel na le ngai sun na helo te khem piu mo mai nang pia in la to pa tu ni na kong it kong thum na to agim nam tu nung san sakta in adiak jakin to pa ko te na tu ni suak ta takina nang ma biak piang na te kong zat theu hangin kapia no kol gam buai na to pa gale sa to kidimin mi po khat te to pa gal ta in omu hi to pa hi kol gam nang man thu bang piak sakin la kol gama to pa mi pi ait kumpi mi pi akwal kumpi hoi nang manong pia in la kapia na ka kol gamu gamnom gam hoi ong suak kikin mai lamuna tulai taka gam se pen hi hangin mai lamuna to pa nang ma thu pa sangina gam hoi pen le gamnom pen ong suak kik the na di in
nang man kol gama ma zong thupang piak sang ya ta in tua bek tham loi na to pa hi Malaysia ko gambela om na ta te zong om dan khol dan tu dan gam tat lu hek dan asiam ding le to pa hi gam mi te i dei lo gam tat na te jang het lowin hi gam kum pi te i dei na to ki tua gam tat kam pau na te kanai the na ding un mi mal kim to pa nang man ong maka in la hi gama gambela kom sungu to pa gam mi te i kum pi te dei na to kilom ki tua gam tat kam pau kanai the na di un nang ma khasyang ten mi mal kim tupa ong pen la na khasyang toy na ong makai ton tungin tobek tam loi na to pai gam kumpi te hi zong hi gam sunga ko te adia phat tom na ong pia kipona ko community tuam zu en hitale to pa zm hitale cmeo te din jong thu kong et saku hi to pa mau te thu pa ong piak sakin la mi pia di na phat tom na ape thei makai te thei na di in kipona kim tunga to pa nang man makai siam na tidam ludam na te jong piak sak ngia ta in tuni na to pa ko te la ka ong ki hel a hi to pa ong ki khom thak te jong ka pho ko i nudi mai jong in pado hi jong in tuangai jong in pamang lia ha vung te jong in to pa kalungu dam hi amau ten jong to pa tu pa som na ama ban che tu tidam taka azop theina dina to pa nang man thu pang piak sangin saban nya na bu thu pa te mau tunga ong buak sukta in tobek tham loi na to pa nang man ka thungin naung dong ina be sau in hunina naw pai nu me naw pai nu pi naw pai te nu le naw chi dam takin ong ki khen sakina to pa naw mel hoi te chi dam takina nong mu sang na te angin lungdam kong ko hi lai amina kong lo theu naw pai te nu khan boy nu zam nu dim no nu ngai ching nu naw san nu siam nu nei chin nu mua muan le nu ma mang te jong to pa ka pho ko i nang mai nam pin la naw te chidam pi ina to pa chidam takina so hun achin dong ina nang ma khasyang ton na om pin la so chiang in jong to pa chidam takina poina hem na omet loina putkim khekimina to pa naw mel kamu the na di un nang man nu pinaw pai te thupang piak sang ya ta in tua be kiloina tu ni ina china te laka amina kong lo theu hi nu ching khan lun sia kam tong nu dim zaniang pa mung no le veng tuama damlo amna ta te khem pu jong to pa ka pho ku hi amau inan na san na te ki bang kim lo ding hi to pa amau inan na san na chet panina dam siang tho na te ong piak sakin la tobek tam leina to pa diak ina tuni in zong nuniang ina to pa na panina dam na te anga na nang ma mai noi le mi pi maya te chipan na te ong ne hi lung dam hi ong to pa mai lamuna anop tuam be kilowina to pa dam siang tho na te ong nga in nang ma hoi na mu to zel di na to pa nang man nuniang ma zong diak in thu pa ong piak sakin la dam siang tho na te jong piak sak lai ta in tobek tham loina to pa thung kya om na ta te Lucas nule pate ai zongina phiu pu ai zongina pa pak sing ai zong pa khup boy lia lam boy te ka pho ko i to pa thung sunga lung nem thane mina om khading hi nang man na om pin la to pa lung kian na chi te am loina to pa nang ma kamal nang ma thule la to ki ne min ama aching a kem to pa compulian te ma zong nang man thupa na pia in la amau tunga i na happy na lung sim nei in to pa bo sian na te thua khet loin asol loina thung panina so tang na te onga in nang matunga lungdam ong ko theina ta te na suak sang nge ta in tuni na to pa ka biak piang na te boina nong kai na te om loina ki papan lai jang atop dongina nang ma khasyang thoi ngom pi in la ko te khanong wak ding sia pa ma zong thupa nong piak sang manin ama kampana ong luang hia nang ma kamal te ko te di na nun tak na nang ma to kilam thang nang ma lama kilam thang na ki phung vu na te nong isang ya ding lung gulin te na sam na kem pu suan dang mon dang ne lo si na panang tan kia ka to pa jesu min suangin na tunga lungdam thu ko win ong kyap ki kong sangin awang den ka biak to pa pasiano ko te hong thu na hong ai to pa ko lam hong ma in la
ya lung nôm na. Amen. Khúc din thungen na ong makai sak sia tholen thang tonga nak pitakin lungdam hang. Tuina ihunte abani na zom to ding hanga to mai na kongken nop kiaw khada bang hiam chile ibiakin pen pasien thupang pe na camera long thum to video ke zai ta mo watanga pamang te inung lena camera khat omai ve to khi zo cheng hitanga camera khat omai ve mo to cheng ho anung pen pen camera khat om ina video theng ten pen tun kwa ki ho kwa lo su akien hita tới chăng để chăng thực hiện lại ta không ki hậu súp súp lu su su chỉ đại bên lại phát ki đọc liền đi ta mà sen pin à rồi na video sung khá hỏi điện không nào được tóm bằng mục sản không nanu giờ đi em mà rồi na ông kia dạy giờ đi cái đặc trưng na itu dan te zong mà ai làm điện bằng hem chỉ lệ đến ai chỉ dan mà Germany ของปนาตุนองki khom chi pen research stamping bo le mo zede se ka ki khobole to ni August kha ni na zede se ka ki khobole por pe mi te se thum so se ni khong lu su mo khong chi le pen sen pi lo ding mo in naw panga kap khom le zong wa no pi khana naw kem na khana pai pi ding thungai te nong kai sak lo ding chi dan khong e mo ki gen tu ni pen ki gen ke ni na i hun te ban ni na pai to ni na camera mi chỉ toa ilung sim sap phong ni mo ina lau sang nai ke a hoi ding kong dei sang na he mo tuina abani na zom to ni na sumpi han thot na pa khubin ong nei dinga to khizo chengina sumpi don sunga la san nuam yom le ong ding to jaun la am ke le pamungina lang makai ding hi mo sumpi am na jong pa khum man ong nei sak sok ding hi Happy Sabbath. Ki mu lo zong sot pian tai mete. Tuni konggen nop pen sumpi han thot lam hi lo zoi na piak teu sumpi piak teu tunga lungdam ko na nei nom zoing bang hiam chi le ni pi sim tabat sima ipiak le sen hun te khonga ipiak te pen man nei ma na mundanga eida na pol ching lo mi biak in alam zo lo sang in alam zo lo te tunga ipian hu na ki peden chi zong za zel hang to ki chiang ina ko na chik man na phak zo ngei lo na akhomin zo na zak lo phiat chi mai leng ko khwa dal khai khong bang por pi mi ki tom lai na ai hang na biak in pi khat lam sak zo nei man na lungdam na ko ing to ma bang na mai lam ma zong isum pi te pen tom khat zani za thum te ik si het lo ina phal takin peni dena kamen pai lai siang tho sim na omma bangena to pai su akhoi kha tampi tak aw mahangena khatin up na ngiat le lungul na ngiat to akhoi khak chiang na to pan jesuin thei me de to ma bangen ezong piak na atom atam hiloina ipiak zo za iphal za pen lungsim tak pi to ipiak ding han thoning lai siang tho sim na khat nei ding late number za le som li le kwa tang li na le tang na ong sim no ming bang hang hiam chi le ama mi te tunga to pa lungdama minam te gwal zo sakin apa toy hi agwal tanga na agwal zo na u thuman mi te lungdam in diang u hen la ama maya phuk din in nuam sa in la sa u hen isim kiat lai sang tho kamal to pan thupang piak sakta hen hi hangena to pan ong kem in ezong ama to lungdam iko ke thik nei salam sa to hile sumle pai to ai zong na yak kiek ding lungnam iko kiek ding tong ken hing lungdam
mi pasien min phat nang nei sak ding ina lia haw vung mo Rebecca haw vung Happy Sabbath. Sabbath ni siang thâu tiếng musakik thầy tô pa tung alung dam hang. Tua la kung sak ding pen pasien ki hel na neo chi omlo a chi to lang kung saning mo. Kau zong hut pian ina sak hel nam leng mai sak bo. Lo sung na ante min kin zo mi kim se te ding oma ngai đi về pasian in hong sam tua ante ala ding in pasian ki hel na neo chi om lo na sung ke say su min swanga na seple kham lu khu na la ding tô ba in nang hong koi na mun neo in qua mana te lo ha hong koi pa hangin to be amanan mangil ngay lo ba sian ki hel na neo chi om lo na hau na sung Giêsu min swanga na seble kham lu khu na nga ding hi na pung pi azong khal ta dia sem solo un hong tun cha tu nghen na to pa ading gal na sim thei lai về về ba sian ki hel na neo chi om lo men tham na hau na dung ke Giêsu min swanga na seble kham lu khu na nga ding hi lấy tung ha sana te nu sia ina se izo kitia chitaka na sempa tunga pahita umja tanchi basia ki hel na neo chi om lo min tham na hau na zong ke Giêsu min swanga na seble ham lu khu na nga ding hi tô pa min than nai ta hen Din la mi to pa mi phanan ai ki ni tu pa kem pe ong pia pa sian phat un le tung mi kem pe o phat un van tu mi hon pin zong phat un ba da le kha siang tho Vang lian kong biak pa sian tuni in nang ma bolsa na sabat ni siang tho te to pa na mi te hi sa nong kai khop manin lungdam kong ko u hi tu lai takin to pa sian nang ma biak na le nang ma pa toy na to pa
lung sim phum pi to pang khom sum le pai nong piak sa te tunga zong so ma khat ai zong so ma ni ai zong lungdam ko na so ni lungdam na te atuam tuam te tung pani tu pap sian nong piak na te lungdam ko na te kong piak hiat piak na tu pap sian nang man azat tampi nong thu sakin la ong pe khia te ading in to pa sian nang ma in piak zo sem sem na le chidam na lung nop na nang ma to kinai zok sem na so thit na ding thu phang piak sakin hi sum te akizat akizek na nang mai in ong the in la aki kep na te to pa sian nang man ong kep pi in hi sum te hang in khat de khat kiet khel na le hi hazat na te om lo in to pa sian nang ma min than na hi na ing in nong piak sa sum te tung lungdam kowin na khut siang thong ke apung wang lian pa sian lungdam ma mai sumpi kai khom nang nei sak di kon te zong ina sumpi han thon na le sumpi am nang nei sak pakhup tunga zong lungdam bek tham lo ina sumpi don sungina la ong sak sak ha vung tunga zong lungdam ei vung pen ken tu ni e waya ding de taksit kin khen ding chala zong sam ngam pak lo we mo in ai zong ham pha chini ei mo den cheng na zong tampi ong save ve la ding hi ina tu ni chairman bang ukim te bol bang hele pen vung te poi za la siam na pen kapatta sa hi chi khare ina ukimi patta sa ma hi na ait khong pa na ma re ni tak cheng ina interview na om hen la ong ki dong dong leo zong tuina ihun abani na pai tong ni na hunjang ding pai la sang tau de na sim kin ka cheng nang sim non da ning ina mare thu bur pen the woman calls somebody china mare nu mai khat de na la sin do kong sim na ki der kin chinina tuina khang no te la por samni na to khizo cheng ina siapa pastor robot ina hunjan na ong nei dinga sia ha hangina kamong phen sak dinga amau hi amayang jang ding hi mo tuina khang no te church khoya samini hello ngoi ding tong ngai bo mo di takin na to pam hat khom ja di ni na thuma na lian hi chi to mo hello
Okay, I would like to speak a few words, and I would like to welcome Pastor Robert J. Augustine and his wife. Would you please stand up, Mr. Rebecca, beautiful daughter Alicia? Okay, yeah, you are warmly welcome from Zomi Adventist Church. Yeah, you may be seated again, and Pastor Robert. Yeah. Our church is called Zomi Adventist Church. So we all are Zomi, and actually our church members are around 700. But it's very hard to get Sabbath off, and the regular attendance is around 200 to 250. So yes, so we all are Zomi refugees. Many people will see we are as refugees, but we see ourselves as future Americans, future Australians, like that, right? And finally, actually, we all are future citizens of heaven, right? Yeah, we all are. You all are welcome, and now I would like to call two of our pastors' wife. Sama chung bayom na. Walang payale. Okay, Pastor Tumung pinatong ding pag. Yeah, he is assistant pastor, Pastor Tumung, and Pastor Sechin Ngai Pinato, our elder, right? Our elder, and Sungboy Pa. Two of them are our elders. So now at this time, we would like to honor with a small piece of our traditional Zomi traditional attire. Pastor's wife, siapa cengba ungkay mate, tele siapa seni ung payhano. Yeah. Manong laksak mo. Yeah. Let them come. Oh. Thank you. Yep. Thank you. God bless you. Thank you, So Pastor. we have tradition that those who come first visit to our church, we give this traditional Zomi attire. So the time is yours. I would like to invite Siahahang for translating the message. So he is active, our church member, and graduate from Spicer College. Oh, okay. Hahang. Hahang. Ready? You can share together. Okay. Happy Sabbath, church. I try to learn some words here. Minglaba. Okay, and then Topan Tupha Hong Piata Hen. Amen. Okay, good. I don't know whether this one is correct or not. Lungdam Sabbath. Correct, Lungdam Sabbath. And Nalele. I know a few words because I studied in Thailand Mission College, so I had a lot of Burmese friends. I have a Zomi friends. I had Karen friends. So we have a lot of friends from different parts of the world. You know, the best thing about being as a 7-day Adventist, you have a big family. Okay, Taya sangka takciang ina kolgampan ina lomle gwal tampit takanaya Zomi ahizong ina kayen ahizong ina amaute tung panina tu tampit takasini in Adventist ihi na aman panan bangham sile koimun itong zong ina inkwan banghihang. Yeah, amen. So no matter where you go, you'll find the family. Tohi mana koimun na paizong ina na inkwan pi te na muding he. We are not a church.
ai pen Paul pi hilo back hilowina We are family. in kwan hi Yeah. I still remember first day when I went to my college in Thailand. Thailand ka pai la ya anima sani ka phok la hi I had this friend, Pable Bonoktai. okay Yeah. public ki chi lom khat ka ne hi So first day I was so hungry. anima sani no ka gil kya la hi man na So me, myself, he and myself, I mean both of us, we walk out to the campus to ai man na to alom pa le ama an gil kya hi man na campus sunga payuna and we look for kangkong. kangkong ka zomo hi chi And then we brought home to the room the fruit, the vegetables. Kangkong vegetable, yeah. okay kangkong le ina ka room ka pai ki Yeah. hi Then we cook in the rice cooker, to ke tak chana an sabel songa huan na and that was our food that day. to ke chana ka anu ka neo hi So my dear friends, tai man na lom te o let us bow our head and pray. ai ma ilu ko ni na thunget na khan nei ni Our Father in heaven, kong bia ko to pa pasian we come before you. na maya kong payo hi We are nothing, O God. ko te bang ma hi ke yung We are created from nothingness. bang ma lo pa na pian sak te ka hiu hi You gave us the breath of life. nun tang na an lom nong pia hi You gave us a form, your image. nang ma mel sun ding ina na nong bol hi Today, God, as I'll be preaching your word, to pa tu ni na nang ma kamal gen ding ka hi tak chiang ina we want you to speak through us. ko te tung pa na nong ho pi ding kalonggulo hi I pray for my translator, kamong le sak ding pa thukong le sak hi Ahang. ha hang Be with him, Lord. ama to om khomin As I translate the message, kathugen te ale tak chiang ina help it to pass across. again dan ding hu sakin Thank you, Lord. longdamong to pa May your spirit take control. khasiang thawina hunong la sok sakin Amen. amen Dear friends, I'm going to talk to you about the woman called somebody. lom te tu ni na kwa hiam khat akichi nu mei nu thu ongen nuam hing Let me ask you, is there anyone in this room, your name is somebody? ei tang laka kwa hiam khat akichi min ine hiya om min nei I om hiya ei tang laka No, but you are somebody. ai om lo hang nang pen kwa hiam khat hi lo na hi hiam But do you know that in the Bible, her name was not mentioned? ai zong ina lai siang tho sunga hinu min pen na ki get lo hi No matter where I go, koimun ka pai zong ina this will be my first sermon. hi pen ka sermon ka gen det sermon Because ding this story bahangam chele hi tang thuina touched my heart. kalung sim ong long hi Let's start by talking about this woman. hinu thu gen na to ke pandi ni We are not going to gossip, ama thu again setting hi lo hi hang but we are going to talk something good. ai zon ama hoi na thu again so ding hi hang So this story is found in Luke chapter 8, verse 40 to 48. hi pen luka alian get aneu somli pan somli le gyata ke mo the hi Before we dive in, ama thu ilu sung mai na I brought greetings from Peninsula Malaysia Mission. Venezuela Malaysia mission panina na vekpuna kong mo And ki also from my two churches, Petaling Jaya Seventh Adventist English Church and Hope Adventist Church. Petaling English Adventist Church le Yeah. Hope Adventist Church panina zong na vekuna ong mo king I would like to thank Pastor Daniel Pastor Daniel tung along dan ma and also the assistant pastors, sia thu mong tung zong long dan ma mai Pastor Tum, right? yes And then Pakup, pakhop Patang, pachang Lian, lian Paku. pakhop Yeah, I'm remembering your name. And of course, the lady who sang a beautiful song, Rebecca. Takit tak chena Rebecca na la zang no mama ong sa Rebecca tung along dan ma And mai thank you for welcoming me and my family to your church. na hi Paul pi sunga keile ka in kwante nong sa man na long da And I ma can see that this church is a family church. ka tak chiang na hi Paul pi pen in kwan Paul pi a hi lam kamu the hi Do you know what is the sign of the healthy church?
Paul pitidam hi na alim na theu hia When there's adults, bangham chi le upa omina older generation, aham zo de omina young adults, khang no omina youth, to ki chana khang no ham zo de le khang no zo de chini ma teenagers, kum som le kum thum pa som le kwa ki kal te and children and babies. naw pang te le naw ngek te And soon going to be the members. to ki tak chana member a hiding a solo na hiding te Correct or not? mania le This is sign of healthy church. hi pen achidam pol pi a hi na lima hi All right, let us dive to the sermon. okay sarma song lo di ni So the woman known by her problem. hinu mai no pen ama I buaina ama hak san na to ki the hi Let me see the hands of people who has no problem at all. In hak this san church. na buaina anai nyet lo ten na khutu ong lam sin wale How come no hands going up? bahang na khut khat jong kimulo hiam But do you know that we thought we have a lot of problems? ayang na theu yam mi eite na buaina tampi tak nei thei hang chi na theu hia But wait until the sermon finish. ai zong ina hi sermon aman dong na nga te taun mo And this woman, hi nu mai nu na known by her problem. ama I buaina ama I hak san na to ki the hi Have you ever found a friend? Have you ever see anyone in your life? okay hidan mi na mo ngai hiam na nun tang na wa People doesn't know their name, mi te na ama min thei lo ina but they know their problem. ai zong na ama wi hak san na a thei They don't know Ahang. ha hang chi thei lo na They don't know what's his name, ama min chi thei lo but they know his problem. ai zong ama I buaina ama I kisam na thei But most of the time like that, right? toranin atam zo ne thei hi lo hi ya We always relate to someone. We say, that woman, you know. o tuan nu me nu atwa chi pen chi zel hi lo ya That old man, you know. tua putek pa atwa chi pen Aya, that boy. o tuam tang wal no pa But we don't know the name. ai zong amin thei lo ve se hi ya But one thing we know, ai zong thu khat I thei na their problem. ama wi hak san ama buaina hi The same goes to this woman. hi nu jong tua bang ma hi She has had this disease for 12 years. hinuna amma ichina na pe kum som le kum ni sung nei hi Is there anyone you have disease more than 12 years here? kum som le kum ni sangina atam zo na nei iom hi mai tang laka Incurable disease. adam thailo na The illness that made her life a burden. to na ina ama nun tang na pen hak sa sakina van gik suak sakhi She spent most of her wealth meeting physicians and trying new remedies. ama I nei sa khen pe uzangina a siawante ama adam sak dei ding siawante zon na ina huntam Only to be pronounced ahi zona bang thu za ding ina hiam chi le incurable. dam thailo chi za ding ina anei sa khen pe zang hi Is there anyone in this church you spend all your working overtimes and all the money on your remedies and medicine? ei teng laka na sem hun wal bang sem en ahi to sum khen pe chidam na ding za tuilei na ina azang iom hiam You work day and night. ni tak sun le zan semina After you collect the money you saved, to na sumte na khol khit tak chang ina you paid for your medicine. na chida na za tui man ding ina apia iom hiam Or you had this property, ai zona hi nei sa khat pe nei ina you sold all your properties, na nei to na nei sa teng khen pe zuakina you sold all your wealth, na hau na khen pe na nei zuakina and then to khit tak chang ina you go treat yourself with the treatment. nang le nang ki ke mina But at the end of the day, the doctor said, ai zona atom na siawon pan bang chi cannot be cured. dam thailo hi How do you feel? bang chi bang ina na ngai sun dem bang chi bang na khan sa riam Let's move on to the next point. to khit tak chang thu dang khata pai lew ni She is unclean and socially outcast. ama pen ni ni na veng le pa me na adei lo akin nial mi a hi We already know she has a problem. ama hinuina boy na haksa na nei chi the hin ta hi She has this disease. hi na nei na
12 years, กุมส้มและกุมนิสุงวิลเวล non-stop bleeding. คอลเวทเลวินะสิลวงนั่นนาในเฮ You see, according to the Old Testament practice, ลายเสียงโทลุยสุงอามาอีจุยดันตกิจุยนะ she cannot mingle with anyone. กัวมาโตอาอมคมเทงยันเหล่าเดียงเฮเฮ She is considered as an unclean person. อามาเป็นบางจำเป็นมินนินจีนะอากิงไงสุนมีเฮเฮ When you are pronounced that you are unclean, นังมินนินจีน้องกิจิองกิจับเตตักเชียงนะ no social life, กัวมาโตอมคมเทเหล่าเดียง no friends, ลมในเหล่าเดียง you are an outcast มิกิปายมิกิเนียลเฮเดียง because the priest say that you are unclean. บางยามจีเลเสียมปิปายนั่นนังมินนินเฮเตองจะตาเฮมันนะ How do you feel? บางจริงไงสุดดิ่งนะเฮียมบางจิคานซาดิ่งนะเฮียม You already have a problem for 12 years, นังกุมสมและกุมนิสุงวิลเวลบ่อยนันในหินตา and this problem causes you to become unclean, ตัวนั้นบ่อยนันนั่นอินะนังมินินองสวกสักินะ and you cannot mingle with anyone. กัวมานังตกิทอดเทเหล่าดิ่ง We all experience COVID-19, right? อีเวกเป็นโควิด-19ทุเทหินเฮเหล่าเฮียม How many of you experienced COVID-19? กัวตั้งอินะทัวขาโควิด-19 Not, wow, all of you are very good, no COVID-19. Yeah. How many of you you were down with COVID virus? โควิดสุงอินะอาชินนากัวตั้งยมเฮียม Wow, Zomi people very strong, huh? จะมีแต่ทัดล้วนในเฮียมโควิดองโซโลเฮียมจี But do you remember when COVID hit hard on us? โควิดนี่นะถ้าตั้งเข้าตะกินะองสุกตักเจียงอินะฮิทุนนะพอก็เฮียม You cannot go out. อพอลมาไปแค่เทโล You're quarantined for how many days? อินสุงะนี่บางจะสุงกิคุมดิ้ง Remember the first time COVID came, not 14 days, even more. นับพกหลายเฮียโควิดองไปมาสักแล้วนี่ซ้อมเลยลีเบกเราตัวสร้างนะสอดโซลาเฮโลเฮียม Everybody have to wear mask. มีเคนเป็นมาสอิทวากูล And if you are infected by COVID virus, โควิดนั่นนั่งอะเละ you cannot meet anyone. กัวมามุเทโลดิ้ง No food. อันอมโล Even the Grab guy กร็บพวกเต้นงอนนี่ or Food Panda ฟุตปันดาเต้นงอน doesn't want to come. นกเกียงนั่งเกียงอังไปนอมโลเฮโลเฮียม How do you feel? บางจีคานซาเฮีย And I remember my brother, กสังกัมปาขัดพอกอิง Pastor Noah. ปาสโนวะ You know what happened during that time? He was fall sick. โควิดหุ่นไหลตะกินะฮิปาสโนวะสังกัมปาเป็นอาจิงนาเฮ He was infected by COVID. โควิดองงาเฮ And I cannot go ไอ้ส่วนนั้นอามาแค่เกยไปเทโล because I cannot travel because they have a curfew, remember? วักเทโลดิ้งจีหุ่นการฟิวส์ออกมาให้มันเกยว่าไปอามาอย่างว่าเทโล And my brother, he had 2 phones. อามันฟงนี่ในนะกสังกัมปัน On one phone, he was talking to the ambulance, the hospital. ฟงนี่เนี่ยฟงขัดโตแอมบูเลนส์ตัวลูนาติงกาเตตกิฮาวินะ On another phone, he was talking to me. อันนั้นขัดเป็นตกิฮาวิ And I can hear กษัตริย์เทฮี the other person on the phone. ฟงขัดเป็นมีเป็นอปาวมอกษัตริย์เทฮี They say that we cannot send you ambulance. ลูนาติงกาเป็นองไปสักเทโลดิ้งองโดนสักเทโลดิ้งฮิจิ All our ambulance already went out. ลูนาติงกาฮิมิจินาปวมโมโตแค่แบบเวกปีนะองนนโลหิกี่คักมันคินไปคิมังคินตาฮี The whole night, จานต้นตุ้งนะ no ambulance. แอมบูเลนส์อมโลฮี How do you feel, my friend? บางจีไงสุดในหิวยามบางจีคันซันในหิวยามลอมเตโอ But COVID was only you are quarantined for 14 days. โควิดฮิเลเปโควิดฮิเลเปนิสมเลนิลีซุงเบกกิขุมขาฮิฮัง But do you know that this woman, ไอโซนฮินูเมนัวฮิเล she was quarantined for 12 years. กุมสมเลกุมนิซุงวิลเวลอากิขุมฮิจีนาเทขาวฮิยาม Imagine this. ไงสุนปักดิอุนฮิ For 12 years, she cannot mingle with friends. กุมสมเลกุมนิซุงวิลเวลลอมเตตกิทัวเทโลดิ้งจีไง For สุนดิอุน 12 years, she cannot go and visit a family. กุมสมเลกุมนิซุงวิลเวลอายินกวนเตกยังวะเทโลดิ้งจีไงสุนดิอุน For 12 years, she cannot go to a public places. มีตัมปีเตอมนามีปีอมนามันกุมสมและกุมนิซุงวิลเวลอมเทโลดิ้งจีไงสุนดิอุน If she goes to the public places, they say, "Oh, unclean woman."
มีอมนาว่าไปเลยเอ้มินินหนูกิจดิ่งฮี That was a terrible situation. ฮักสมามาคนฮิดิ่งฮีฮักสมามาขัดดิ่งฮี Adding to that, ตัวคิดตักเจียงไงนะ the problem that she has, ตัวบวยอามาในบวยนะอินะ you can't pronounce it publicly. มีปีเตมายะกิเกนเทโลฮีกิปุลักงำโลฮี Because this problem are related to a woman. บางยามเจเลฮีบวยนาเป็นนุเมเตโตเกสัยบวยนาฮีหางฮี The illness that she has can't be shared to the public. อามาอีจินันนาอามาอีดัมโลนาเป็นมีปีละกะมีเทนี่นะอากิเกนเทโลนันนาให้หมอเค She cannot go around and say that, oh, I have this problem. Oh, I have that problem. มีละกะเป็นโอเคนี่ตัวฮีบวยนาเองแค่นี้ฮักษนาเองนะจินะเกนเทโลฮี Can you imagine this? ฮีนั่งไอซุนนัเตลเซียมเทวเฮียม After 12 years, กุมส้มและกุมนี่หิดตักเจียงไงนะ she lost all her weight. อามาอากินาเข้มเป็นอัฟเฟกเปียเบคินตา People ask what had happened to her. มีแต่ขัดและขัดกิดงนะฮีนูบังทุบอย่างเฮียมฮีนูตุงอ่ะ And then she said she couldn't share. ตัวคิดตักเจียงนะอาเกนอบังอามันเกนเทโล My dear friends, คงฮิดหลอมเตอ we do have issues and predicaments that we cannot share with anyone. เอเตอินะมีดังเตกยังอ่ะอีหอบสดเทโลฮักสันนะบวยนันนี่ฮีหังเอ็นเตนซงนี่ฮีหัง Not all our problems we can go around and share to everyone. อีฮักสันนะอีบวยนะเขียนเปล่ามีเขียนเปล่ายังอ่ะมีละกะว่าไปนะว่ากิเกนเทโลฮี I know sometimes people post on Facebook or Instagram about their problems. ขัดเวเจนมีเตนะ Facebook ของอ่ะ Instagram ของอ่ะอามาวิฮักสันนะอโปสูเป็นมูเซลฮีหังมูเทฮีหัง Maybe our era is totally different. ไอ้อีเขียนน่ะเป็นไอ้อีบวยน่ะเป็นขัดเล็กขัดกิบังกิลโลฮีขมายเทดิงฮี But still, ไอ้ฮีซงอินะ there are certain problems we cannot share. บวยน่ะปอลขัดอีเกนเขียนเทโลอีโฮมีเทเดียอีเกนเทโลปอลบวยน่ะปอลขัดเวฮี And my dear friends, because it is too personal บางยามจะได้ที่เป็นไอ้เลยไอ้มีมาลตกกิไซโลไอ้เหี้ยมันนักเกี่ยวกับเทโล and too sensitive to share. มีแต่ยังเกนดิ้งเป็นบวยหวยรวยจะเดียงมาแต่บวยหวยรวยฮี I should mention at this point, ฮิมุนะบางทงเย็นรวมกับยามจิกแล้ว with all this problem, ฮิบวยนะเข็นเปิลโต when she is forsaken, อามาอากินุเสียหลายตะกินะ outcast, อากินเนียหลายตะกินะ and the physician was giving up on her. เสียวันเตนะอามาตุงละเม็ดนะอันไหนนอนโลตัก And all of this just happened because she is pronounced that she is unclean. ฮิตเข็นเปิลอเปียนนะหางเงินบางยามจิเดอามาเป็นมินินจีอากิสับนะหาง And she is pronounced that she is incurable. บางจิลายามจิเลอามาเป็นดัมเทนอนโลดิ้งจีนะอากิเกนฮี Because she tried all her best. อามาอีฮิเทจะเข็นเปิลหันเจียมินะ But there was no hope at all. อาฮิซงอินะละเม็ดนาจิเป็นอมกิลเกลโลฮี But one day, my dear friend, อาฮิซงอินะลมเตอนี่ขัดนี่ตักเจียงอินะ her hopes revived. อามาอีละเม็ดนาเป็นองทักสวกิคี When she heard the news ฮิทูอาซักตักเจียงอินะ that there's a man named Jesus Christ. เยซูขจีอากิจิมีปาเมนอาซัก He ตัก is เจียง curing the people at the Sea of Galilee. กาลิเลตุยปิกยามีแต่ดัมสักจิอาซักตักเจียงอินะ And then she thought to herself, บางไงสุนียมเจอามาเลอามาไงสุนี if นะ I could go to him, อามาเกียงอ่ะว่าไปเทฮิแรง I will be healed. เกยซงดำดิ่งเฮง And according to the pen of inspiration, Ellen White, โอเคคำสั่งนู่นไล่อย่างน่าตรงต้นเนี่ยนะ in a book called Desire of Ages, Desire of Ages ครั้งจริงลุงเด็กจิหลายบุษงอ่ะ it says that she was weak and suffering. อามันเป็นทำนาซาอินะส่งท่านเนี่ยท่าสมมาฮี And this particular incident, you cannot find it in the Bible. นี่เป็นลายเสียงโทรสงะกิมุเทโลฮี You only can find it in the writings of Ellen White. คำสั่งนู่นไล่เกี่ยวกับกิมุเทฮี And this is what Ellen White said. ที่เป็นคำสั่งนู่นอินะอาเกียนฮี And she said that ที่บางอินะอาชีฮี she went to the seaside ที่กาลิเลตุยปิกยาอามาว่าไปอินะ
When she went to there, she saw the master was preaching at the far side. to mun atun tak chiang ina hi Jesu ina thu gen chi pen aman mu the hi You know that I told you, right? That she was very weak. nina kong ge sama ama pen tha zom ma chi ong She gen was so skinny gong lom ma tha zom lom ma hi because bleeding for 12 years. kum som le kum ni sung vil vel siluang hi man Whatever she eats doesn't stay at her body. bang ane zong apum pya bang ma chia chian lom hi om swak lo hi Because of the bleeding issues that she had, siluang nan na ane na hangina she lost weight. atha te be ina agi na te kyam mang hi She was weak. tha zom ma ina She was skinny. ama pen gong ma ina And there's no energy at all. ama so tha chi om lo When she saw the master at the Sea of Galilee, Jesu thu ge Galilee ge ya thu gen amu tak chiang ina she pressed through the crowd. mi pi te laka ama ki henina When she pressed through the crowd, but she was unable to penetrate the crowd. tha zom lo hi man na mi pi te phu zo lo hi But in vain, among nang swa ke she tried, han chiam hi but she was so weak. a hi zong na tha zom lo ma hi And then she gave up. to ki tak chang na ama ong give up ong khol hi She saw the master taking the boat and he traveled to the other side of the sea. Jesu tua Galilee panina amun dang a khwal jin chi ong mu teu tau hi After the few days, tua zo ni pol khat ke chang ina she was in this particular town hi mu khosung khata ong mina and she heard this commotion hi mi te o na ong zai na and people were saying, Jesus is here. mi te ina Jesu hi om hi chi ong zai He just went to the Matthew's house. Matthew ina ama pa hi chi ong zai And now I heard that he wants to go to Jairus' house. to ki tak chana ama Jairus te ina pai ding hi chi khaza And hi her hope revived again. to ki tak cha ama la me na pa athak ina ong thak swak le She told to herself, ama le ama ki if hobina it's not now, tu na hi ke there will be no more chance. tu na hi ke le aki ka om no lo ding hi But deep inside her heart, ai zo alung sim sunga those negative voices are being heard. chan thanem na o te ong za hi It says that you are unclean. nang bel minin hi te You are poor. nang zong lo hi te zong hi te You have no hope. lamet na nei ke te She puts herself up. ama le ama ang han chem to ina And then she said, I want to see the master. Master pamun makai pamunuam lim lim to pamunuam lim lim chi hi And then she tried to press. to ki tak cha amano han chem leu ina And my dear friends, lom te o she followed Jesus from the house of Matthew Matthew in pana to pa Jesu ong zui hi because she doesn't want anybody to notice her. mi dang te I olmo khang the khang ding lao a hi manina Because she's unclean. ama minin a hi lam ki phoko mina She doesn't want anybody to look at her. wa ma in ama ai ding ut lo ina She tried to reach to Jesus, Jesu kyang ong pai som hi but the crowd was so large. a hi zong ina mi pi tam lo ma hi manina Just imagine this. ngai sun pak diun hi If I am someone who a popular pop singer, hi lasiam ma hi khang thak lasiam ma khat ke hi ding ina who is the famous pop singer in Myanmar? kwa lasiam sak pe kwa hi ding ha Michael Jackson. Michael Jackson chapang ni ma Imagine Michael Jackson is here right now. Michael Jackson hi la ya 8 to ong khom zen zen le And all these young girls, hi nuang no te khen pe all these young boys, hi tang wal no khen pe every one of you will be like, oh, Michael. vek pe na oh Michael o ching ngai ding And everybody wants to go near him. And then they were like, I want to touch Michael Jackson. I want to know whom. ama ge pai na ken Michael Jackson long no ming ken ama ko ham chi thei no ming ching ngai ding hi hang And this is what happening because Jesus was so popular. hi to lian pen athu piang hi bahangam che to lai takina Jesu min thang lo ma hi When Jesus moved, Jesu ap ak hin tak chiang a ina huge crowd moves with him. mi hon pi takina ama to
pai khom hi Everybody want to take selfie with Jesus. Jesu to selfie kila nuam avek bina kila nuam mi tamma ma hi Everybody want to be associated with Jesus. Jesu to ki thua khom ning mi ut tamma ma hi au tamma ma hi So many people want to see Jesus. Jesu amun nuam mi tam lo ma hi Everybody got problem. mi khen pe wina buai na nei cha to hi And then everybody was crowded there. Come again? Everyone, a big crowd was there. Ama ki ma mi hon pi tak mo hi hi And then Jesus was walking with the disciples. do chi chan Jesu pen nung zu te to ton kho mi na There's no gap. ama ki kala amun ong lo hi Everyone standing there. Thousands and thousands of people. atul tul na mi ding zi zi hi Now you imagine, tun ngai sun divo how can she reach to Jesus? bang che bang na amman Jesu ki tung thei mok ding hi ya And then she tried. han cha man han chi amina Oh, so much of crowd there. mi tam tak tak mo It's like you're going to KLCC on Sunday morning. Sunday jing sanga KLCC na pai bang ding hi Am I right? aman ya Everybody is there. mi hen pe to hi You want to go to water fountain, you need to walk like this. water from ji te khona pai no le hi bang na pai tan tan ko ding hi And then this lady, she said, I need to go and see Jesus. hi nu me nu bang che Jesu ki nga pai no ameng ji hi And this is what happened, my dear friend. hi pen hi bang na thu piang hi When I read the scripture, my friend. lai siang tho ka sim tak chang na lom te o When I read the Ellen White's writing, my friend. kam sang nui lai gel na te ka sim tak chiang The na Holy Spirit touched me, my friend. atang thong kalung sim ong To long long understand what was really happening in that moment. tua lai tak na bang thu piang hiam chi tel lo ma ma hing Jesus with a huge crowd Jesu le mi hon pi takina from the house of the Levi. Levi in panina And he was walking towards the house of Jairus. Jairus in dong ong pai hi While he was walking to the house of the Jairus, bahang na Jairus ina apai hiam chi le imagine this. hinga sun pak wo This is house of Matthew. hi pen Matthew in hi le House of Jairus is just at the PA system there. Jairus in pen huwa taka set thengte om namun bang hiding hi And this is what Jesus did, my dear friend. hi pen Jesu i abol hi pen He can go straight, tang takina pai swakina but he took a detour, ahi zong na ama khol another route. alam dang pilam pinang khat pai hi Instead of going straight to Jairus' house, tang takina apai tangina he's talking to Jairus, Jairus to ki howina and then he says, oh, let's go to your house. na ina pai ni And then he went in different direction. ahi zong na lam tang takilo na lam lang khat pa pai pi hi Everybody thinking, mi khen pe na ngai sunu hi Jairus' house is there. Jairus in huwa teng hi ya But Jesus took a detour Jesu na lam pi thang khat ton se hi because Jesus went there. bahang Jesu to tang apai na hangina Because the woman can touch Jesus. bahang hiam chi de tuan nu mei nun Jesu alone the na ding na Let me repeat again, my dear friend. khat ve ong gen kik lai ding hing Jesus knows exactly Jesu na thei si set hi who is longing for him. ama akisam ama alam en kwa hiam chi Jesu thei si set hi When I read this message, I felt so touched. I said, Jesus, hi thu kasim tak chan na kalung simong long la mana Jesu o no wonder you are the king of the king. nang pe kumpi na hi You are the creator. nang pen piang sak pa na hi You knows what's happening in everybody's heart. kay mai lung sim sunga bang thu piang hiam bang thu om hiam chi na tel hi You are hearing the cries of your beloved children. na tate na in mama na tate ika na onang na zahi And Jesus went there Jesu to muna vapai na so that she can touch him. aman alon thine ne Jesu to muna vapai hi Isn't that beautiful, my dear friend? hoi salo tu pi salo hiam man pha salo hiam And then that woman, to ki chana to nu mei nu na sorry, yeah, she was standing there. to ki ta cha to nu mei nu huwa muna dingina She was crying. kapi She was looking at the Savior, tan pa enena hon pa enena the great physician. dam sak chidam siawan lian pa enena She cannot break through or penetrate through the crowd. mi pi phu ina pai chei lo hi pai zo lo hi Jesus came closer to her Jesu ama to kinai zon ong pai na and she touched him. to ki tak cha aman Jesu pon mong tep long kha hi Can I hear amen? he me ni chi thei diam
And my dear brothers and sisters in Christ, กงฮิตสังกัมคริสงะกงฮิตสังกัมเตโอ Jesus came near to you, เยซูเป็นนังตกินายาองไปฮี knowing that you are searching Him eagerly and earnestly in despair. ลุงซิมตักปีโตลุงจีนังเทโลนะอัมมาจงนะฮิลำเทนะเยซูนังยังไปฮี Let's move on to the breakthrough that happened to her. ตัวคิดจังนะบังอามายังบังทุบเปียงเฮียมจีเอ็นโตไลนี่ The golden opportunity came to her. อามายังอ่ะหุ่นมันพับเป็นหุ่นหน่อยเป็นอามาตรงองตรง And ตา what will you do? You sold all your wealth. ไงสุนดิอุนนั่นเองสาเขียนเปอุสวากินะ You are outcast in the society. มีเขียนเปนังองเนียลินะมีตัวความเทโลวินะ And then you are unclean. ตัวคิดจะนังมินนีนฮีนะ And the doctor says you are incurable. เชียววันแต่นังดำเทโลฮีเตองจี And only hope that she has right now is อามาอีตัวเขียนเปคิดจังนะอามาอีละเม็ดขัดเบกนะ the great physician of the universe. ยังสักนาเขียนเปวันกุมปิสลักสุงะอเลียนเป็นเชียววันมังปีปาเบกินะ He's just at the moment, he's just at the distance of a touch away. นั่นล้นเทนามุลเลียนะอามาองอมดิงฮี What will you do, my dear friend? บางฮีดิงนะเฮียมตัวฮีแหละ And this is what she did. ฮีเป็นอามาอีฮีนู She อี stretched out her hand. อาขุดจันินะ I'm going to get cured. กระดำดิงฮี She touched the hem of his clothes. อปวนมงเต็บลงอีนะ Even then, she doesn't want Jesus to become unclean. เยซูอามาหางนะอันนี้ดิงเด็กโลกฮีมันนะ Because there's a belief if you touch someone, that person also become unclean. บะหางยามจิอามาตัวหุ่นไลนะตัวมินนินขัดตินมีดังขัดลงเลยตัวจงมินนินสวกดิงจีทุกคนอมฮีมันนะ And then she said, ตัวคิดจะบังอามันบังจียามจิเลย she said, if I may but touch his garment, อามาอีปวนมงเต็บเบกนางอนลงแรง I shall be whole. กระดำเสียงดิงฮี As Jesus passed, เยซูอาไปตะคิดตักเชียงนะ she reached forward. อามาองกินเนเพยนะ She touched the border of his garment. อามาอีปวนมงเต็บองลงอีนะ She touched Jesus' robe's edge by faith. อามาอุบนาตักโตเยซูอีปวนอดอนองลงฮี The touch was by faith. ตัวอามาอีโลนาเปอุบนาโตอฮี But that moment she knew. ตัวเลี้ยนตะกินบังอัฐิบังยามจีเล The exact moment that she touched his garment. อามาอีปวนมงโดนอลอนเลี้ยนเล She felt อามันองฟิลเทองขานซาเท the blood stopped immediately. อัลลวงละอาซีเป็นองคอลกิลเกลจิเป็นอามันองเทเคียฮี In that one touch ตัวหล่นนะขัดโต was concentrated the faith of her life. อามาอีนุนตังนาเขียนเปอาอุบนาจีนะ Her feebleness, her pain, her everything was disappeared and she was restored for a perfect health. อามาอีทันเอมนะอามาอีดัมลุนะเขียนเปกิดัมสักกินะอาจิงตักสิเซตอาเดมสิเซตนะอามาองอมตาฮี Amen. Amen. He's doing good job. My dear friends, องอิดลนเตโอ she had this problem. ฮินูนะฮิป่วยนะอามันในฮี Now no problem. ตูนะป่วยนะในนอนเราตาฮี After touching Jesus, เยซูอัลลอนฮิตักเชียงอีนะ she is cured. อามาดัมเสียงสิเซตตาฮี If you and me in a place, นังเล็กอามาอิมุนะเขาไม่ฮิเลน I will jump with joy. เดียงอีนะกัลนวมนาต้องกระเดียง And I will say, Hallelujah! ฮาเลลูยาก็จะดิ่งฮี God has healed me. ปัสยานะองดัมสักฮีก็จะดิ่งฮี And I'll be running around and shouting. ตายก้อยองก้อยอีนะ But she didn't do that. ไอ้ตรงนั้นอามันตัวเซมตัวจิโลเวเซฮี After touching Jesus' garment, เยซูอีปวนมงเต็บอลอนฮิตักเชียงอีนะ she is cured. อามาเป็นองดัมเสียงฮี Blood was stopped. อลวงสิสันเป็นองคอตาฮี She was healed completely. ดัมเสียงสิเซตตาฮี And then quietly she was going up. ไอ้ตรงนั้นได้แต่กันอามาองไปเขียนเขียนนี้ There was no sound. โอเคพังกิสาล She said, อามันพังจียามจีแล nobody noticed. ความมันเทเกย She was walking. ทำเป็นองไปนะ Who
Who touched me? กว่าน้องลองยามอามาลาวนะกิกะฮี Who touched me? กว่าอินองลองยาม Now she got scared. ลาวมามาฮี Jesus said, Who touched me? เจสุนบังชัมเจเลยกว่าอินองลองยาม Now the disciples, ตอนคิดตักจะนักตุนันนุงซุยเตยินะ like Pastor Daniel here, ภาษาเดเนียลบังเฮคัดเอง you have a lot of disciples. นุงซุยหาวมามาฮี They are walking beside you like this. อามาอีกอย่างที่ตักนะกินไหนตักนะไปฮี And นะ then Pastor Daniel say, ภาษาเดเนียลนะ Hey, who touched me? กว่าเฮกว่าน้องลองนะหิวเฮียม Pastor Kum say, Pastor. ภาษาทุ่มบังชัมเจเลยภาษาเปา And Kim will say, Pastor. กิมินะบังชัมเจเลยภาษาโอภา And ษา our translator say, Pastor. กักละชุดกักกำเล็ดปะนะภาษาเปาจีฮี Yeah. We are in the big crowd. ไอเป็นมีหนปีละกะอมฮีนะ Of course, people will come and touch you, and then the body touch is there, the hand touch is there. มีเตนะองลงง่ายๆดิ่งลงง่ายๆฮิโลดิ่งเฮียม And then you ask, Who touched me? ตัวไรตะกะกวนองลงเฮียมจี I don't understand. องเทโซเกงเตลโซเกง And then Jesus said, ไอซงนาเจสุนบังจียมจีเลย I felt กะขานซาเทฮี my power กะวางเล็ดนา left ไปเฮียฮี me. เกยงเกยงปะนะกะวางเล็ดนาไปเฮียฮีจีฮีเจสุน Somebody touch me. กว่าเฮียมขัดเนองลงฮี The woman was known as what? ตัวนูเมนูเป็นบักกุยดานักกิเทจีเลย Someone. กว่าเฮียมขัด Now she became somebody. ตัวนะมีขัดองสวย Jesus was looking toward the woman. เจสุยนะตัวนูเมนูองเงเนนะ And then he said, บังตัวคิดจะบังจียมจีเลย He knows who touched him. อามันกว่าอินลงเฮียมจีเป็นอามันเทฮี But Jesus trying to do something there. เจสุยนะบังเฮียมขัดอาเซียมสอมฮี Every time Jesus does something in the Bible, there must be a lesson. เจสุยนะนาขัดเปียวเปียวอาเซปตักเจียงนะตัวตุงปนปนนะสินดิ้งเลเซนอมฮิเลมเลมฮี On that day, the lesson was for Jairus. ตัวนี้นะตัวเลเซนสินดิ้งเป็นเจรัสอาดิงฮี And for today, the lessons is for us. ไอ้ที่สองนะตัวนี้นะตัวเลเซนเป็นนังเละกยาดิงฮี And Jesus look at her, เจสุยนะตัวนูเอ็นนะ and she's looking at Jesus. ตัวคิดแต่ตัวอามันจงเจสุเอ็นนะ Who touched me? กว่าน้องลงเฮียม And the woman says, ตัวคิดแต่จันนูเมนุนบังจียาม she จี fell herself to the feet of Jesus. เจสุเข้มาอย่าบอกนะ Jesus, เจสุโอ I'm the one who touched you. เกฮิงองลงเป็นเกฮิง And then Jesus, with the grateful tears, with the Lu- grateful tears, ลุงดำนาคิดตัวหลวงโกมินะ she told the story of her suffering อามาอีฮักสันนาเตองเกนฮี and how she had found relief. บังจะบังนะดำนางะเฮียมจีองเกนฮี Jesus, I was like this, Jesus. เจสุ I was like that. After I touched you, everything, she was explaining everything to her. เจสุนี่ดังนี่เกฮิบังฮีฮิโซนักองลอนคิดตักเชียงนะ She's very emotional. อามาเป็นขันซ้ำอามาอินะ And Jesus said, ตัวคิดแต่จันเจสุนบังจียามจีเลย Daughter, กตันนัว be of good comfort. ลุงนัวมิน Thy faith had made thee whole. นาอุมนาอินองดำสักหินตาฮีอาเมน Go in peace. ลุงนวมตะกินไปอินนะจีฮี My dear friend, กงอิดหลอมเตอ he gave no opportunity for superstition to claim healing virtue for the mere act of touching his garments. เจสุอลอนนาหางนะดำนามันผ่าเตลุงนวมนามันผ่าเตงะฮี Jesus doesn't want her to go around and say that I touched Jesus' garment, I got healed. ปัสยานินะมุนมีเกียงไปก็แค่นั้นแค่เจสุปนมงแต่กะลองกะดำฮีจิติงินะเดอิโลฮี You see, this is what we need to understand, my dear friend. ฮีเป็นฮีอิเตลดิงฮีสังกัมเตอ The power is not on the cross that you are carrying. วางเล็ดนาเป็นฮีสิงลำเตอิโอเตของอ่ะฮิโลฮี The power is not on things that you're wearing. นักอินนักสิลนักบุลเตตุงวางเล็ดนาอมฮิโลฮี You know, you go to certain churches or certain places, people worship the garment of Jesus.
hi thu na theu ya mun khat khara en lek po khate na to pa jesu i puan khong abia hi Some places, if you go, people worship the nails of the cross from the Jesus. po khate le na to pa jesu akisu na sik to kil khong abia hi It's not by that, my dear friend. tua te hang hi lo jen jen lo hi The true healing comes by faith. dam sak na man tak takina up na panin da ong pa hi And that's why Jesus was very careful. to hi mana jesu pen kidom ma hi But through the faith, a hi zong na up na tung ton panina up na tung ton panina because of her faith, ama i tuan nu me nu i na hangena she was saved. ama kidam sakhi ama ki hon khia hi And my dear friends, kong i lom te o we all have problems. event e te khen pe wina boina in e chat hi But if we compare ourselves to this woman, a hi zona e boina le hi nu me nu i boina iet ka tak chiang ina is our problem bigger than hers? ama sang na alien zoya anase zoya No. If Jesus can come closer to her, jesu ina hibanga hinu me nu kianga ong to kinai na ong pai the a hi le and if Jesus can let her touch Jesus by faith, jesu ina na to ama lom ding na tuan nu me nu phal a hi le and my dear friend, I know how hard it is to be a Burmese. sangam te o kol kam mi hi ding pen hak sama ma chi ka the hi I'm not in your shoes, ke pen no i muna ka om ke but I can relate in some ways. a hi zong ina no te hak san na pen lam tom tom to kong tel pi the hi Leaving your home country nun egam nu sia ina and looking forward a promised land. kam chiam gam lamenina You work day and night, sun le zanin na semina saving money for the future generations. mai lama ita inaw te ding na sumle pa kholina But don't worry, my friend. a hi zong ina sang lom te o lung himo ke yun Jesus, He's at the touch, at the distance of your touch. jesu ina nang ilon na khop muna nai takina ongom hi Carry your problems to Him. na hak sa na te ama ki nga puakin Don't be so angry for the situation that you are in. nang i hak sa na tulay taka na om na hak sa na hangina he veva ke yin You don't have to go and fight for your life. nang inunun tang na ne pai na vado na va han cham kulo hi You don't have to go in the wrong ways so that your life will become better. na nun tang na anuap zong na ding na lampi hian lama pai kulo hi Whatever you have is thought God going to protect it for you. nang ini na ne sa khen be pasien na ong Because God says, I will bless you. bahang sila pasien tupa kong peding hi chi I will make your generation great. in i khang thak te pen ong thu piding hi No matter what happened in this world, leitunga bang apiang zong ina the political power could be very stronger than anything in this world. The world politics can be stronger than our people in this world. gam vai jinia politik ma de nai ngai te pen bang za takina a khau phial zong ina The economy can be worse at this moment. si po ilam pen siati takina zong Or maybe some of you are going through an illness that cannot be cured. ai ke le pol khat te pen adam thaino lo ding na athuak zong om khading hi Or ha maybe some of you have problems in your family. ai ke le pol khat na in kwan sunga boy na anei haksat na anei zong om khading hi hang Problem between husband and wife. nu pa ki kala haksat na There are problems everywhere, problems. boy na haksat na mun khen pe wa haksat na But boy let na me tell you, my pi dear friends, ai zong hi kong gen ding hi lom te o you're not alone. nang kia bek hi lo hi te God is not blind. jesu pasien pen mit to lo If hi Jesus can go a detour to reach to the woman, tuan nu me nu i lon thene de jesu ama kyang va pai the hi le He can come near to you. nang kyang a zong pai the ding hi And the point is, atu pi ina bang hyam chi le the question that we need to ask, e le e ki dot ding dot na ina are you ready to stretch out your hand by faith? na to na khut san ding ina na ke ging na hiam If you want a breakthrough take place in your life right now, nanun tang na lamdang ong piang ding chi na lunggut le fully surrender to Jesus Christ. jesu kyanga na vek pi na ki apin You go to His feet
ama i khep hunga pain la God said, Jesus, forgive me. Jesu ong mai sakin I have done so many sins in my life mo na tampi takabol hinta hi because I didn't believe in you. nang kyang nang ongum loina Even though I carry the name Christian, min Christian min bek puwa ina but I didn't believe in you. ahi zong nang kong ke kha hi But God, ahi zong na to pa o my heart is changed now. kalung sim ki khek ta hi tun I don't want to complain anymore. bang ma ka thum ka tam nom non ke hi I want to praise you every moment in my life. kanun tang na khen pe wa nang ma kong phan wan I hi want to stretch out my hand by faith to you, Jesus. na to na kyanga ka khut kong zan nuam ta I hi want to Jesu. receive the blessing from you, Jesus. nang ma kyang pa na thu pha ka nga nuam ta I want to hi receive the healing from you, Jesus. nang ma kyang pa na dam na ka nga nuam ta hi I want to receive a new place where I can go, Jesus, mun thak ka pai na ding mun thak na nga kyang pa na ka nga nuam hi Jesu o and make the process of my, what I call settlement, ke i ka settlement ding ong bol sakin as soon as possible. amal lang thai pen pen na You think Jesus will not answer your prayer? Jesu ong dong ken te na chi na hiu hiam He hears your cry, my dear friend. amana ate ikiko na o ong za hi He's not going to be quiet, ama dai takin ong but san he'll lo ding hi know when to do the thing for you. ahi zong ina bang hun chiam na nga ding ong sep sak ding chi aman the hi As long as you wait, nangak zo nak le wait with faith, na to ngakin wait with full of grace of God. pasian i happy na to ngakun Don't get discouraged. lung ke yun When you go to Jesus, Jesu kyang napay tak siyang ina you will find the answer. ama i ong don na ama i ong don na namuding na thei ding hi Friends, to sum up today, lom teo tu ni iman i zo bol na ding ina do you have the same level of faith of this woman? hi nu me nu i nei za up na ne hiam Today, go to Jesus. tu ni na Jesu kyang payin la Spend time in His presence. ama i om na mu na hun zangin Request Him to give you the healing through faith. na pana akinga dam na ama kyang ngenin Request Him to bring the breakthrough in your life. nanun tang na nalamdang ong pian tin din ama kyang ngenin With God, pasyan to all things are possible. na khen pe piang thei Do you believe? na hiam If you believe, I'd like to encourage you to stand up. na uble event pe na ding ding na kong If you want to receive the blessing from God, stand up. pasyan kyang pan thupa na If ano you lang want dingin Jesus to heal you, stand up. Jesu ong dam sak ding na ule ong If dingin you want Jesus to bring peace in your home, please stand up. na in kuang sunga dai na ong pe ding na Jesu na dele ong If you dingin want the future of your children to be prosperous in the Lord and also in the future places that He's going to send them, stand up with me. to pa sunga tulai tak himun hitale mai lam na om na ding muna na tate thu phanga ding na ule ong dingin And this is what Jesus said. hi pen Jesu in achi hi When you pray, thu na nge tak chiang ina believe that you receive it. nga ding chi nya tin Don't just say pray. thu ngen ziaw ke yin Say, I receive. ka nga hi chi in Are you ready to receive them today? to te anga ding tu ni nakiking na hiam Let us pray. thu ngen ni Our Father in heaven, van tongam ko te pa o we come before you, O God Almighty. wang lian to pa o nang makianga kong payu hi Every time when we read this word of God, hi nakamal te kasim simuna these stories are not there to debate a lot. hi tang thu te pen kisel na ding hi lo hi This story is not there for the sake of education of God. hi tang thu te pen sim na ding thei mai ding hi lo hi Every stories in the scriptures are there to build our faith. hi tang thu khen pe wina kanun tang na wa ka na te ong khau sak ding na ong lam sak ding tang thu te hi Dear Father, today's message is not from me. hi to pa o tu nya ka thu gen te pen ke kyang pan hi lo wa It is from you for these people. nang ma kyang pana hi mi te a ding hi Dear Father, there's some of them are standing here. They want healing today. to pa o hi ong ding te la ka dam na alungul po khatom khading May you hi stretch your hands na to khut te them ong zanin la amal te ong longin and heal them in the name of Jesus. Jesu min to ong dam sakin There's some of them are struggling with addictions and so many issues in their life.
Paul khate lew ina zong san na hoi lo le hak san na tuam to anun tang na wa a omom khading hi. May you touch them and heal them now. Amaute ong longin la ong dam sakin. Some of them, they want to get rid of the smoking habits. Paul khate ina zatep na zong san na zo nuam ding Some hi. of them want to get rid of the drinking habits. Paul khatina zudon zong san na zo nuam ding hi. Some of them are waiting for you to give them the strength to get rid of the pornographic addiction. Paul khate lew ina video hoi lo te tunga zo na anga na din nang kyang pan thahat na alamenom khading hi. Break all of the addictions, Lord. Tuate amaw i zong san na hoi lo khen pe nang man ong satan saktain. Break them free in the name of Jesus. Jesu min to swatang na ong piak sakin. Dear Father, I pray for the families, Lord. To pa o in kwan te ading thukong sakhi. There's no unity among husband and wife. Nu pa kikala kitutu anate omlohi. Dear Father, we pray for unity and peace in the home. In kwan sunga dai na kilem na om the ding thukong enu to pa. We also pray for them so that you will protect them from every evil and danger. Allah huay na tom te le sian na te khen pe pan na kep na ding thukong sakhi. There are some families who are very faithful to you. In kwan Paul khat nang ma tunga achitak ma om hi. Even though in their hardship they pray to you, God. Haksan na ato kom kalon nang ma to akiho nang ma kyang thu ong ngen mi om hi. There are some families, they are raising the children in the Lord. Mi Paul khat in kwan Paul khatina nang ma sunga atate apanta anung tasak apanta om hi. Dear Father, we pray for those families and all the families in this church. Tuate ading hitale to pa hi Paul pi sunga in kwan hen pe wading ina thukong esako hi. May your love compels them, Lord. Ama nang ma I na in amaute onglong saktain. May your love shines bright in their family. Amaute in kwan sunga nang ma na ong kitang saktain. Dear Father God, kung ui to pa pasiano. some of them are working hard Amaute Paul khatina nasephan chiam ma ohi. for the future generations. Ong pailay ding ata atute ding nanahan chiam ma ohi. Dear Father, they want the children to have a better future. To pa o amaute in atu atate u mailam hoi takina azat ding uti sak ma ohi. Dear God, they are walking like the Israelites in the wilderness, Father. To pa o senel gam sunga Israel tema pangina nahan chiam takina nasem uhi. Waiting for a moment to cross the Jordan. Jordan guntuy kan ding hun nga ka anasep bangun nasem uhi. Today we pray for them, God, Amaute ding thukong saku itu ni. for their future generations. Amaute itute tate ading na. Because of what you promised to us on the scripture. Nakamal so nong kam chiam na tong to na. Because you say, may the Lord bless you. Nong kam chiam na sunga to papasyan no te tupa ong petahen achi ma The bangena. blessing goes from generation to generation. To tupa ina khang khat hit pan khang khata pai to hikizang to We hi. pray today, Lord, you will bless them for generations. To pau amaute khang khat hit khang khat tupa anga angya ding tupang piak saktai. Bless these children with a brighter future. Now pang te amaute ding na alim chi ahoy zo mai lam to ama tupang piak saktain. Praying for the pastor of this church. Hi Paul pe sunga pasta te ding thukong sako hi. Praying for all the assistant pastor of this church. Pasta hu te ding thukong sako hi. Praying for every elders in this church. Hi Paul pe sunga elda te makai te ding thukong sako hi. Praying for all the past in this church. Hi Paul pe sunga hen pe wading na thukong sako hi. Praying for every mothers. Pate nu te hen pe wading na thukong sako. Every young and the old. Khang ham te tele khang no te tele thukong sako hi. Children and the babies. Naw pang tele naw ngek te ding zo thukong sako hi. And the babies still in the womb. Gil sunga omlai naw ngek te ding zo thukong saklayo May you hi. touch them and bless them, Father. Amaute onglon sakin na tupa ong piak sakin. Thank you, Jesus. Lungdamung Jesu. Thank you for the breakthrough. Hi tup nalamdang hangin na natungan unang kongko hi. Thank you for the peace. Dai na hangin na lungnam kongko hi. Thank you for the forgiveness. Mo mai na hangin na natungan unang kongko hi. Thank you for the restoration. Nungdam saking na hangin na natungan unang kongko hi. Thank you, Jesus, for the promises going to be fulfilled in their life.
amau te nun tang na sunga kanga dingun na kam chiam te hang na ton long kong ko hi All of this we pray hi te hen pe kong ngenu hi and received en to ki chang kanga u hi kanga dingu hi in the most precious name, min man pha pen pen na hi in the name of Jesus. Jesu hangena We receive. kanga dingu hi Amen. amen. Okay. Lungdam mama. Hey. Thank you so much, Pastor, for your sharing. Even though this message is not our first time hearing this message, but this is like we got a new message again and again, and this is my favorite message. Yeah, thank you so much. And as patugen pen, hi kum som le kum ni sung silong nat na an nei nu mai nu thu pen Isaac chil hi vet lo mane. Ai zong na tuni ongen dan. His tune, his volume, his movement, everything mane. Agam tad dan. Ukim silong nat na nu chia ukim ma khoi dan chi ta po le. Changa bang mak ki zalo chia. Ong hi dan chi te ka akipanina kam ong pensak sia ha hang zong nak petakina ki fit ina mare. Sia pai ong piang no message pen ai te tunga ong tung sak nghiat ai manina nak petakin lungdam hi to pana min than nga sem sem ta hen. Ina mai hun se na zak sang nang nei ning mo. Mai huna pen hun uk ong sep sak ding na pa chin khamang. Khok ding thunget naung nei sak ding na elda chin ngai thang. Sumpi han thot na sia lian dong. Sermon sunun pia sia thua lian thang. Lapor khang no te lamakai pen pa do lun mung ma hiding hi. Ina tuni isumpi nga zang sak ning mo. Sabat school hun to teng hin china seten thu jak sang na ong nei lob lang nei a om le ong nei china to ki dot chengina palunin pamongina palun bang pamongina lang makai dingina ihun te azo bo ni ma. Din lamin to pamin panan ekom ni. To ko do do to kom tua tu no kumpi nam kim pia zo ngayon ngay van tu la pi la dang teng meng khin hi ka o to in la nang a ding hong si pa alian be kum pi pa zin a pa na la sa Inakumpipap Enun amalia maum Akut apang kimulayin Pananayin tuami Itu damdang luahip Pok zon lo ding to keep Bantu ku kumpiyon enzo lovin Kunin my lam en in Kilem na ku
pi pop go ki do nam be ya chum na le pa na so kya van oi ki lem nang in hong guk ton tung di ngop van tung quan nuam su ngop aliam ma ke kim ko ta bác to cứ đón đinh tam a to tung pi pai hơn bo la mang pi lệ tương bùm pi na piang sang kén thi lâu na xiang thô hồng tân ca tô bà ôm cây tông nông nông xì mô nông miên phát đốm nghe lâu điện hiếu a tôn trung xa điều hiếu. The Lord bless you and make his face shine upon you. May the Lord makes his countenance be upon you, not only for you, but your generation to come. God bless you. Amen. 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 So, Pastor, we are so much blessed for your inspired message. Now we are going to have fellowship lunch.